بالعالمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم لا مرد له من الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي مصطفى صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة صاحبها في النار. أجارني الله وإياكم وسائر المسلمين من النار، آمين 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 يا رب العالمين. أما بعد، فأيها الأحبة، يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: وما منكم إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم من عمله، وينظر أشأم منه أو عن شماله فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه. وقال الحبيب صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث: فاتقوا الله واتقوا النار ولو بشق تمرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا تقوى الله عز وجل في الغيب والشهادة، وأن يرزقني وإياكم بحسن الخاتمة. لما سئل الإمام علي كرم الله وجهه ورضي عنه وأرضاه عن التقوى، قال: هو الخوف من الجليل، والأمل بالتنزيل، والرضا بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل. musidɓe julɓe tedduɓe, ɓaawo yettude o bajjo seniiɗo wawɗo mo ronkata ɗum ko Allah, du'ano ɓurnaɗo tagi fongon sallallahu alayhi wa sallam, kanko e ɓeygure makko e sahabaɓe makko e kala wonɗo e laawol ɓeɗo ila yawmil qiyama, yo Allah waɗu en e maɓɓe. harayno sunini moƴƴa ko tawata ko enen ɗo wawata juulugol juma ka yaasi no heewi tew, julɓe musidɓe meɗen faalaɓe juulugol juma, kono ko ni Allah addiri fewn ɗo, en toriki Allah yo Allah ittan en. haray mi andindina hutuba on e ko ɓuri e raɓɓiɗude hadis kadi laaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki: wo wa in minkum illa sayukallimuhu rabbu. wo ala hay e goto e meɗen wo sina o yewtido e joomi makko yawmal qiyama. a aray daroɗa wano mi darori ni yeeso taguɗo ma on, taguɗo kammuli tagi leyɗele, taguma hari a woodaka, o wurnuma ha ka o faala, o yilti o waruma, anduɗo fiima, andi fi hoore ma, ɓurma an. wo a daroyto yeeso makko waɗa contrandi, janɗi fanɗi, moƴƴi boni, ɗuuɗi fanɗi, laba kaani, suuɗi feeñi. wa in minkum illa sayukallimuhu rabbu. wo ɗiɗi on walaysa baynahu wa baynahu turjuman. wo har kadi ala hakkunde ma an e joomi ma nantinowo. min ko pulal tummi waawi, ko kanko tagi ma tagi pullo tagi haala pulal. ko arabu tummi waawi, ko kanko tagi arabu tagi haala arabu. ko soso, ko maninka, ko olof, ko sinuwa, ko nerlande, ko flaman, ko anglais, ko français, ko kala ko wawɗa laysa baynaka wa baynahu turjuman. hakkunde ma ala an e makko nantinayɗo ko wonɗa e wowlude kon. adu a miijade kanko hara himo andi ko miijotoɗa kon, adu a miijade. sa miijike kadi ko fi hon ɗum miijaniɗa, adu hay e wowlude. ko ɗo wiyete Allah. jonnon sa darike yeeso makko, ɓeyni wo fa yanzuru l insanu aymana minhu. neɗɗo on waɗani dala ka sengu ñaamu muɗum, fala yara illa ma qaddama min amali. wo hay hunde ayyata ɗon sina konko ardinɗa immorde e golle ma. nelaaɗo sallallah alih w sallam e maaki min amali e golle makko.
ɓe innari golle moƴƴe ɓe innari golle bonɗe ko kala ko gollunoɗa ko moƴƴi boni tawa ko ɗum tulodiri yeeso ma ɓe inni wa yanzuru ash'ama minhu aw an shimalihi fala yara illa ma qaddam ndara kadi ka sengo nanoma tawa ɗon kadi hino tulodiri hay hunde a yiyata ɗon kadi sila golleji ma ko gollunoɗa ko ɗo allah subhanahu wa taala on yaqulu fi muhkami tanzil wa bada lahum min allahi ma lam yakunu yahtasibun golle hoy goton koye feeñanoyama koye yaltanoyama hara an a habbanoki koye ñande goo hiɗa fottuno e miskinjo himo majji walluɗamo ha o yiiti lawol ngol tawa ɗum no waɗa moƴƴereji ha hewti dow ga ñande goo kadi arɗa tawɗa yimɓe no jooɗi no ño'a goɗɗo wowluɗa ɗon konngol bongol inda on kaari on andamoni ko ni o sifori tawa ɗum kan no tulodiri ha hewtoy ga kammo golleji bonɗi wa bada lahum min allahi ma lam yakunu yahtasibun hara ko a habbanoki few ndare wono ene wuurɓe leyɗe occident ga si yewti fi déclaration d'impôt ɗo si yehi ha tawi koɓe duwama yiltude ko 5 centime ko ɓuuri e fanɗude centime goto ɓe teddinirte mo haray ɗiɗo dey ko haqqe ma niɗa duwa hettude ɗe hino ɗo ko teddugal e ma si tawi kadi pellet hiɗa duwa jonituɓe 1 centime ko kamɓe duwa hettude ɓe adday leyta ɓe ini haray monsieur ɗiɗo de meɗen duwaɗi hettude meɗen faalaɗi hettude kadi ko adi o data ɗo wa bada lahum min allahi ma lam yakunu yahtasibun ko ɗon allah subhanahu wa taala mo yewti ka deftere makko wo la yugadiru sahiratan wala kabiratan illa ahsaha o accata hay e hunde na kum janɗi na kum fanɗi wala yaslimu rabbuka ahada jomi ma toñata hay e goto ma yafalu llahu bi azabikum in shakartum wa amantum kon ɗum allah beson ni e lettugol en sen gomɗini en yettimo kon ɗum watten so letti taguefo makko ngon fof haray ko saabu nunɗal makko so ƴetti taguefo makko ngon fof o koyi aljanna haray ko saabu yurmede makko ala hay goto e meɗen natiro e ɗo aljanna sina saabu yurmede allah golle ma moƴƴe wawarima yokkude aljanna golle ma bonɗe kadi wawa golde ko boni ha tawata ɗum ɗo yoni ko hokkoyma yiite ko goɗɗo natirta aljanna ko saabu yurmede subhanahu wa taala sa nato yiite jahannama kay ko saabu nunɗal makko yaqulu nabi sallllahu alayhi wa sallam ɓurna ɗon ɓe maki wo ala hay e goto e moɗon mo golle muɗum moƴƴe naɓata aljanna a gollayi ɗo ko moƴƴi ha tawata ɗum ɗo yoni fayar ko hokkuma aljanna allah kon ala inna silatallahi ghaliya sahabaɓe ɓe landinelaɗo wala anta ya rasulallah hay an a wawari gollude ha golle ɗen tawata ko ɗen naɓayma aljanna nelaɗo sallallah alih sallam e maki wala ana illa an yatahammadani llahu bi rahmati hay min si wona tun allah saabu yurmede makko nen o mutino yalan ton o hokkalan aljanna si tawi ɗo joni mo ɓe men si lewru mayi ɗo ko yoɓata facture ndiyan e courant e luwayeji ma ɗum no foppo a calcula yoɓɓa yeru ko consumuɗa kon si allah inni joni mo ɓe men ilaari atna ɗo yo yoɓu ko nani kon ko consumuɗa noppi ma ɗin kon consumuɗa ɗe guite ma ko daari ko harmi e ko dagi consumuɗa ko allah ƴetti ɗe malaikaɓe mouvement ji maɗen juuɗe maɗen e koyɗe maɗen o inni ya yoɓu ko fofuɗa kon o inni ya yoɓu ɗo ko wowluɗa kon kala konngol ngol wowluɗa ma yalfisu min qawlin illa ladayhi raqibun atid kala konngol yaltugol allah no addi malaikajo spécial mo ñamata yara ɗanotako resata yetta allah ko winda ɗum ɗon ɓeɗo fof gaduɓe ma malaika o ay bim ɓen ɗon wonno ha kikiɗo ɓe yaha ɓe kikiɗe wonɗon ha bindi ɗi yaha ɓe a innama ya yoɓu ɓeɗo fof wallahi musidɗo a wawata hara yoɓude goɗɗo ko natiroyta aljanna ko saabu yurmede subhanahu wa taala yo allah okkuren aljanna makko on saabu yurmede makko si ɗum noon feƴƴi o daara ka sengo makko nano fala yara illa ma qaddam o daara ɗon kadi o yiyata hay e hunde sina kala konko ardini e boneji daara ɗiɗo noon nelaɗo sallah sallam e maki man huusiba uqiba kala neɗɗo wiƴƴitaɗo si a wiɗama tun ɓe yiyay ko ɓe nangirayma sa ari ka aéroport ɗo ma si police contrôle ma ɗo ɓe décidi waɗangol ma aman a heɓay infraction goɗɗum no manki ko etiɗa wo ko etiɗa pellet ɓe yiyante gokkun kun a habbanoki ɓe wowla kulle dara tawa ko yeddotako ko ɗum bani adama fof bani adama ko toroto allah ko yo allah surrumo wa naqulu allahumma la tarfa anna sitrak en tori allah wata allah ittu sitra makko on e hoore meɗen si ɗum noon feƴƴi o dara ka nano tawa ko boneji woni wa yanzuru bayna yadayhi o dara yeeso makko kadi fala yara illa nara tilqa wajhi o dara yeeso makko tawa ko woni ɗo wo hande kadi ko yiite jahannama hino sutimo imma golle ɗen ɗe teddi moƴƴi ɗin o yeehi aljanna ma imma moƴƴi ɗin foygitike
bondi ɗin peesi o yehi yiite jahannama. Joni noon nelaaɗo sallallah alih w sallam ɓe wasiyi en ko honɗum wawata en lanndugol no ɓeyni fattaku naara rente e nge yiite ɗo. Aynay goɗɗo landi nelaaɗo ko honno men rentorta e nge yiite ɗo ya rasulallah sallallahu alayhi wa sallam. Wo fattaku naara walaw bi shiqqi tamra. Rente e yiite ngen itton sadaka toro ɗon Allah yo Allah dandu nge yiite jahannama hay ko yeru embere porolum ma gurum ko wiyete kon tamaro. Sa yetti tamarore a ñamini ha gayni poɗɗum wonku nderde kunkun hay so yer kun no itto sadaka. Karama koɓe go ɓeyni ko sa ƴetti poɗɗum kun ha gayni kun gurum taari kun poɗɗum kun nderto wo hay sa yeri kun ɗon heɓuɗa ittu ber kun ɗon hande kadi sadaka. Kono wa qaddim yaqulu nabi sallallahu alayhi wa sallam kullu abdin aw kullu mri'in tahta dhilli sadaqatihi yawma alqiyama hatta yuqda bayna alibad. Ñalande dargal si daro yama e soñjaji ko wodi kon fof mo be ko yeru embere sadaka ko ittayno kon ko ɗum o heɓoyta ɗowdinde ñande yawmal qiyama. Mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah danne ko wiyete lette gabro lette yite jahannama. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم لا مرد له. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم ارفع عنا هذا الوباء والبلاء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن كورونا فيروس ومن سيء الأسقام يا رب العالمين. اللهم لا تفرج هذا الجمع إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وأمل متقبل مبرور. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تجعل فينا ولا معنا ولا من بيننا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. اللهم لا تمنعنا خير ما عندك بشر ما عندنا بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء آفية برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة.